I'm going to 6th grade now at Sermont. Kalang hello, middle school. Athoba. Sermont Middle School. And Athoba is going to 1st grade. So I'm gonna leave Majestic Way and then go to another school. It's called Sermont Middle School. And I hope to have fun there. Inge, foto na birake. Inge. Ahenba Athoubagi. Ahenba saure pakhang phare. Elementary loire middle school ka dore. Middle school ka dore hayo. Middle school called the 6th grade. First day of 6th grade ni Ahenba gi. Foto na birake ko. Ahenba na kano mabani school mana dare. Ahenba na hana kana tawdu ni class ka le mana middle school. So Ahenba. Bye, have fun. Athoba nang mami ka sa to ne. Nang naigi sa wala. Mabani photo na namin auge. La Athoba go. Go take a picture. First day gi mabani. Chalo photo na bige. So thing Ahenba. Athoba nang ai ka sa to ne no. Yeah. Athoba hamar ina kare. Nang ni first grade ne. Nang first grade. Nang na Majestic. Bye bye. Dadana. Sermont. Ma, gari sida straight salo. No, adu dai da straight salo. Kasuna kan wa mu da kan bane. La tawla. No, first day ne. 111. Hi, hello to. I was in kindergarten 100 times. Nang kindergarten ka dura na ta first grade la. First grade or kindergarten? Kami tapos te madu. Kindergarten? First grade. Okay la. Saan taro to? First grade ki ye taro. First grade. Bas. No kindergarten na. I'll be 3rd grade. I'll be 4th grade. I'll be 5th grade. Nang big wala po siya. What grade is next? What grade is next? First grade? No, not 5th grade. What grade is next? After 5th grade kayo ay. After 5 is what? 6th. Yeah. Sixth Tonton di kayo na. Tonton di. 8th grade. Tonton kayo ka doon na. 10th grade. Tonton kaya ka doon na. First grade, tonton? Last tingin na. Pakang sa na, piga ko humda na. Pakang na sina, pakang ariba na siya koy. Sala. Tingin. Hi, how are you? Say hi. She's trying to take a picture of you. Athoba sala. Hi, mama ri si mama na bo sana dai dore. Hey, Mr. Athoba. They only wants to play. Kaya ba isa na na ba niya? Mo line le pese sile po dun. My class ke le pe ni sang na dai se sida. Thaba na isna ka na ngani do. Mo school gis man line class ke le pa le mo yidi. Yes, first time here. Athoba wari ho gale khadang ni lep tam na siya. Ozan sanga galo na. My parents sing da. I great tawli. Hey, wait. Moy ozan is dai. Sam gise. Aning gale. First day oi bai khara kui na sang hai. Athoba. Sangeeta re ozana pareshan. Athoba, look friend. Mana mam tu theng re. Hi. Yeah, good. Yeah, your friend? Okay, sang. Athoba, line. Gonna go now? You have to go now. Chala. Class forward thing jalam duni. My class. See, this is your class. B5. My classroom is this one. Like
Athoba mama na bo sanara re kamai do ni as ke kulo pi sanara re hanjiya dare where is Athoba Susan hello slow you can play in the evening Susan come in the evening okay no I'm hungry Athoba you don't feel tired? No, you come by yourself? No. So slow. Me no hana rin nang natat nga ito. Nana mai ito haning do na namana bo sana ning na. Sana. Dadating na brasi. Inadre hana tiko. Middle school jakam na. Saya. Athoba. Sida sana bang sa? Yeah, we're in that one. Oh, big boy, yeah. What is this? Asan saning ba? Office sa sila ko big test kit laus la eh. We have 3 cars. That one, this one, this one. Yes. La ko office sang sila. Hamu tis na kana ko thoi sa le na wa pass ka over de ge. Maning de power no ngai le. Kung na sa la ya le. Tu sidari sai dari mem sang smile le bene na. Nang sa sung hatang po thara nga tang de pa ka sida kya no ngai le. Ngata ne. Use mani kano tadi Manipur dah na hay na thok da pungkang pura nungai ke yeng bada na hawa khoi na angang ori ngai da khoi lambi ga do wa ga hodana dei sum am khudingi pungdo na ma haina wa ma kampoi loi oi anamba na sumam khuding angang ngai da khoi na hawrok pa do adu na nungai je u ga le da na ing ga law do da sa ba chan hang ga law da pak da yaro sama me bungo ya dara na te himen gi tap tai sibu ma sa tho la ba school ge ai sala me ba I'm hungry chalo na than da du de than chalo ko so you listen to me kind of the fox action ni chalo chelo you没有多了。Mami, what? Tadi dada papa na log sa khabe ne. Dada di middle school. Chela. Siung ni rose man pa jate ko thoba. Si rose man siung. Na rose man bra. Mam pa no mi sera kani la. Ni kong josan. Ahenba sula khara Ahenba na Mapao na lauri ne Ahenba no ai bresko ha se na ma kan thing na ba 1 2 3 4 kai sara kai se mo school ya le ne kai hanji ada de ne bu ai kan wa khara sujene mem sakani na Ahenba kai sara kai se on thoro Chinese food okay kayo ba? Teriyaki and rice. Teriyaki and rice? Nang middle school gari yung kasi sa kanya nga. Dati tama, middle school sa pa dagi pakang sa sagrang pala sa pa hore. Yung nga salo. Yung salo yung is this? Ha tama. Kayo na si ba? Kado. Hit it. Gak senang kalau tahu roba. Nasi dapat kenal le. Masih yang Pakang ada saya pala sa pahore. Middle school ka ba tayo mo? Saya kasi pala sa pahore ba? Nungay ba? Nungay ya. Sama. Like today, busy afternoon, okay? Athoba ko mahalo sa pa siya ito. How the city can say this is not good. School yung may sila ini kay neng kay may. No, they give us that. Yeah, that's fine. Kay Don't wear it on the neck.
Magda panne ba? Hindi matulog kay kene miyang may message na lang siya. No, it's a necklace. Necklace ko kayo no. Zombie necklace. Nang sakala la ba. They say don't break it. Ano ka daw break tayo ba? And then it broke. And then he broke. Nang may ang ganda sila may lang nang sigay no hindi.